Najbrži način da se odvojite od nekoga koga volite, najtežu istinu za prihvatiti? Ne možete kontrolirati nečije izbore. Možete ih voljeti svime što imate. Možete im se pokazati, biti lojalni, biti dosljedni. Ali na kraju dana, ljudi će raditi ono što žele. A kada to učine, vjerujte im. Ako odluče otići, pustite ih. Ako izaberu nekog drugog, neka im. Ako zamišljaju budućnost bez vas u njoj, nemojte ih pokušavati uvjeriti u suprotno. Jer onog trenutka kada prestanete juriti, počinjete vidjeti istinu onakvu kakva jest, a ne onakvu kakvu želite da bude. Ne shvaćate koliko energije gubite pokušavajući natjerati nekoga da vidi vašu vrijednost. Pravi ljudi već hoće. Nevesano se ne pretvara da vam nije stalo, radi se o prihvaćanju stvarnosti, čak i kada boli. Dakle, sada se zapitajte, koliko ćete još dugo davati svoje srce ljudima koji ga tretiraju kao opciju.